O te whiwhia te whawhelo i atu lo tātua tunu ma leo whia le nei fo i am tango le yaso alo maia o telefoni mai Sāmoa. E le whaingo whia le whiongo le whamasina sili sa tiusi mativa perese o na ia talia le whaonga ina leo ni masini robots e whaonga ina i whamasinonga e a vea o ni lo i e tūlai mō ni tangata ua mōlia ni mō ni anga. O se tasi lo mta apu sa whātalano i nei teitai o whaamsinonga tunu o le Pasifika, le sa whātau te i le vaiason te nei i le whantan malo le tau mea sina. E ui o se whainga le wāanga i ne ele larolangi o le alao tau whaonga ina, ai mo Sāmoa, e ma mao lava se te mionu whaonga ina i e Sāmoa, ai se i vāwa ai masa ili mua mua tūlanga uma, i le Tala whengai, whapea fo i lo na saunga le mū. E ia le tā ofi bale whai te a whamsino i ai sea o le mea lai so e atu puna mea moni o le atonu ale mea moni wa e mo ia te whaine whaitau batua i lai o tusima i laro i mea ai le rope sa o pele ai ia lono winga e whao ngā whai te a ia mea whapena ina ia whaiwhare le e mātou ngā renga. O se tū le leiei pe o na whae loe sa tiu simativa perese, e tau ngofi atu le whaonga e no ia awala e tangata wa mōlia pe sa e lia se lo ia, nai lo o le temi nei. Wa whae loe le whionga le tamaitai minister mtanga le wengo tina ma tamaitai, a tina e nuu maanga fisotai, le whionga mulipola ana rosa ale mōlia o, e le misi lavani whawhitau le tau mwhainga o lo whaia le temi le nei, wa le ngata i le poloketi tasi miliona Tala o nei fau, ai wa whape na fo i se tasi o tau mwhainga o whaamanu ianga whaamatu watu le malo, i lalo o lana paketi whaasoa sol tu sanga, o se tasi o ia whaamanu ianga e au fiai le se leni leo whaamatu watu, mo i lato uma e iaiman onga tu maua le soifua, ona o nisi o se leni o whaamatu ia i lato e pōle whaai, wa wha o ane whaasea i le ofisa, ona e iaia i inga sāsainia i a fisoa swane, o le whiriwhiria le tangata e wa iaiman o ngā pitoa ma ua umawhoi on the rest tala mtanga ruenga. E ala i ana reporti whaamau nia mai mtanga ruenga o soi fua mānono ina. Na whiriwhiria i lalo ia inga le tangata tala whengai na te whiriwhiria ma ia tali tonuina e le iaini mana o ngā pitoa e na te tala ina ana tupe i tua a leo le masini e mai fo i tutono whale tupe. Peitai o whaasea nisio i lantou ia, e leo au ngā se leni ne ia i latou, ona o lo ua ai le na ia whiriwhiria, ma ave yeilo na whātua tuanga. Na whai lor te mai tai minister, o le te minei leo o te ape atu au whainga ruenga, a ngā i tū malo te itasi e whaonga i nei whonu whaavaya i tū malo, e le ngate sile i tū langa nei, ai whape nā foi i lo lātou toi sā i lia lo i lātou uma e le i mawhai o na restala. E whaamau maunga e o atu le 5 afe i lātou i eimana o ngā tū maua le soifua o lo i le tunu. Peitai, e nā o le tōru afe i lātou i o restala. Watu i nātu le ngā ruenga ma le tiute i le awhi ngā ruenga o fiso whonu whaavaya i tū malo, e na i o lātou sa ili mai isio i lātou ia, i na ia hau atu iai le whamanu ianga. O tangata whaimalanga mai le antunu una whaamawina le masino te sema, wasi tia i le ono se fulmal totes ma le iwa pasene, i le au whai, e tōru se fulwa whelua se lau lua se fulmal le wha, wa whai si maua lunga tele o le masina le tasi, pe a whatusa i le masina o Novema. O New Zealand le tūlanga mua i le tō telo i la tōna malanga mai ai, le whaamawina i le se fulwa whewalu se lau wha se fulmal le valu, ma o lātou wa lele foi, le pito i silia na tō tele tangata i whai malanga mai ai. E mai ane i Januari, wa silia i le se furuma le lua afe tangata na malanga mai New Zealand. O au se tādia le tūnga lua i tangata malanga mai, ai o le company wa alele le Fiti, le pito atu i le company wa ale New Zealand, o lo malanga mai i tangata i le atu no. E na o le fitu te si male 5% i la tō o lo whai malanga mai whao ngā wa ameli, ma wa a lalo pe o le vama Amerika Sāmoa, o lo o malanga mai i le atu no. Ua whaai lo le whina ngā lo le teitei whono le komiti o le kolisi o Sānganga Lua, e le tūlanga lo whete na i e o la langona ma le tamaitai pule o le kolisi,
e nisi o tonu mafuafuanga lea onga. Peitai, wa whaasanga ane nei le fionga te whono o komiti, le fionga le whaipule ia maulolo tā vita a mosa. E whailolo na whinanga le tali atua le whinangano na whaalia le fionga le minista wa onga, le fionga se ula yo ane tu au e whaatatau lea lava mata opo. E na whailoe le fionga le minista, o nai se inga le ua tūlai mai i lo la vama le fionga le whaipule pol te whono o komiti a lea onga, ona o le tele o whaamtalanga se o lo whela ua ina, ma o se tūlanga e whaatupui nai le vevesi. Ka aupuri ngai, whai asi ma mawhara mea nga aweri u whaipule le le fia pura au. Le lau marikari al mingska, sau ka fiof, e rei roa e ri whaipule. Whaanga ngafi whakawhi siri mai ko inga wakei whasalanga. Me maurolo, o mai ese ka ko kari mingska. A re tari renga mari mingska, lima vai aso karunga kusi whakawa mai, anga ure viri da official mingska, e re o matusi. Le lau o kei, o whapea marikari al mingska, pea whai sao, wa whapea se, ka un fa sa mi skara ka wala sa ka wa mi skara ka fiofi ka o kumare lo fa pe me wa ke enga le fa ma uni o le la ri fa pule i o ongo mene e fo ta tonu le ise nga e fa ta matau i fina ngalo fa ilo ia ai ona o se eleva ia le me fo le fa ma lu tu le fionga le su fa pule me se fo o fenga la to ya sa wa o le nga lava na umorana fa su nga mo ili ko ya se nga se o le ai o mal termine la fa nga lu nga le tamete pule o ai ele o le nga ina u ya to a mai lunga to fa fangu se me ona ai pa wale nga o tau fa mal manga ele ai se tu si na to e mo el tanga o nga mere tu punei ya male fo o man fa to se tala o le name ele ai ma se matou ia ili me o tupu le vau no o wale nganga o le mtanga luenga ia maua se me maua i tamati le a onga a waile po pese no a fa pe wo ese nei taimi ona o mafua ang fa pe ia e fo ia taimi to ai malama to fo i mai le me file mo ai me uma Wa fautu ina fo ele fionga le minista matua o mayana alo ia o a onga ile a onga le nei el kolisi sanga ngalua. E sa ili nisi a onga latalata ne faa wau i eile tūlanga tau ia o onga. Sa ia toe so longa le lei mea oma mafo ia faa fita au lio lo tūlai mai. Na fai loe maulolo le whailoa inga ma le tustala le mai FM. Le mafo anga nālia e ai FSS a inga. Wa mea na mafu ai, o le canteen. Pawara upua mako ko miki nga oi loa. Wanga whaadu wa whai ma canteen wala mea. Kula whakua nei pule a onga. Vai. Am ese mai mea lai whai ei. O whanguaring ei. O rei whai a piri. Ai ave whai pere mea kuai dai canteen kuai. Dai ka whakawhala wala. Io e whai ai ngā. Whakarikari ei se i maea. Le a piri. Langa lenko manga o mai ngisupoku a onga pe kobea. Fera me fa popo konga le mero ku canteen. Menga le ngaka e fai avoid le sori yakul malai e kiriva pe o ama nanga ya ku langa sai mo canteen mo kere ka office canteen fai al ku langa fai ya e onga tusa finangalo le fionga le minista wa onga ma le fionga maulolo e le una ia leo le tūlanga tau ia o onga mo alo ma whanau lo la tūru manai manuia. Peita ei o mata opu tau loto i whale o lo i ei FSS a inga, o tūlanga ia na whaidoi le fionga le minista, e te tau lava o na whautauta i le tūlanga, e ono awhia ai le soifuanga o aui no alo ma whanau o le hawhio anga. O le whai unga leo telefou, manuia ni aso le tātou tino, wha soifuia.